Aduh kah, cek sepen setia deh. Lady mah pesemun ngari ya. Antar mau kemarin berdeban sorok re nyuruh aki mecek beda kemarin nih. Wah, aduh beri nonton sepeda. Pasti mecek denak deh. Alhamdulillah. Cek mana cek kita kirim ada aja. Lek kau mecek ya cong aki tang sepeda, mama sih no perpet ki puru. Dari bila saya berpet bing. Ki puru ria kun le, ya no partelon laun na wapa. Oh iya tinang bing kau jongok ke bing ya. Iya lah lek, pokok penyaman aki lah ya. Cak kurang bau, tadi lah tambahin. Oh iya lah bing, bantu juluh nang desa. Engkau nghi pada sare ya. Cek kaki. Oh iya lah lek. Kak, ya kok pada nang bengkel di dajen laki. Ki nyepar ka toko manen kok kak male beres. Ci apa sepeda na berpet, ki baga bengkel bi kok kak. Kejaki mare na mole ko lah. Beri na apa jile? Oli. Abo, ma beri na oli. Bayi ya bing, cak pedan bantu ada oli nah mangkan bing kau akan beri na oli. Le, angko ya males pedari ya tangan ada tukang dealer amri oli. Benar mau tahu si amri na oli. Terus pada remak aja dengan beda kau tuh beda oli nah. Lala kah? Kiba ka bengkel lain biko, bengkel apa di nare? Sero penyaman, beri na oli. Ay, mau reng roja. Ya besakin. Are ban kun niat ban amri na oli kibru ya tao di tang sepeda aja lah. Oleh pas jene brin oli biban apa jen taron tak tang sepeda ya. Por Allah, maka to nang kau sesalari ya. Kus, ya tang cucut lu setelah ki. Lemon re baru rezeki. Setelah ada remar ini. Kepul aja benyaan pas maunya na pecerepetan ya kus. Oh, paling mesinnya ji rusak. Rusak do remah. Mak bisa ngucap rusak. Ceri ada sehari na pera aku nito pak melolo. Iya saya tumpak melolo biban. Olin tak YSN. Akhir panas ke mesin. Rusak pas. Kus, Arya ya engkau sebenarnya nang toko na orang nga ngucap ada oli na. Enggak cukon boy, bo nepek. Kita tungukan na ngucap ada oli na. Ba iya, can kok ro biasan mon masalah ngari roh oli na tade. Mon oli na tade mesin rusak. Ban mon mecek mesin rusak dekian perkiraan ngabi 2 juta lebih deki jiban. Aku, mak tak 2 juta sekali. Caranganku ni suruh mecek ke pulis sepedari ya tak 2 juta. Nyari bengkel lain baik kolah. Tak beres rejo. Oli tade, peda rusak. Kalau ngakal sekali. Kah. Le, ngetap aku Le. Le. Assalamualaikum. Betang tu wap ji. Mau cak beletang ke gula men, Le. Gula kun ngetap pa. Tahu? Tap TV dah. Boh, kamak ambian Le. Ngiri angin kok. Cetak pelengen. Si, nyari angin jan. Angin sesare. PC sare Le. Nyari angin. Dia remocaran ngetap re kok lah.